Ajmo malo pažnje. Evo samo malo, imaju na nešto ova dva gospodina reći. Ja sam predsjednik mjesnog odbora selo Babić i Roškovo. Ovi gospodin Nogane Internacionalna, on je načelnik općine Bugojno, ove cijele regije. Nije više turat nevarano, nije više nas ubija sadržina sa svih strana. Svako će PDV, hoće ovo, hoće ono, nismo pri pari. Mi bi najvolili kad mi dali ključe naše ove mačkara, pa dam to u stvar u svoje ruke. Jel' tako? Prije nego sve ovo krene, ja ću još samo nešto. Dragi načelnici, dragi moj Bili, Mario, hvala ti na pozivu. Mi ćemo znati cijeniti ovo njihovo poštovanje i ovo još do 12. par dana. Mi ćemo vas sve digli na noge. Ono što se ne bude moglo dići na noge, ostaće ispod nas. Zato slušajte dobro. Babe, mame, a i mlade tete. Ovih dana imat ćete posjete svete. Ako vam se ne dogodi ništa, plačite i tugujte do dogodine. Maškare preuzimlju vlast. Živili mi i neka Sad ćemo se posložiti, ajmo se posložiti. Ajde vi prvi doli. Halo Radošić, ajmo. Ajmo Radošić, ajmo Radošić. Ajde, to sam Svima amo, iza vas idu ovi tamburaši.